الضلال وشر الحرام والحلال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله yarini sab kita ng bihaon na adlaw ini na hinumpo sa sin continuation sin programa sin Markaz al-Iman biyaguhan na ni Dr. Sheikh Sansibar Jamahali. So inshallah subhanahu wa ta'ala in topic niya masira continuation sin kitab Usul al-Thalatha. So itukbal ko yung microphone kanyo na Fadilatul Sheikh Sansibar Jamahali. Natafadal fadilatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله yarinay sab kami gumanap sin pangadjian amuin pangadjian katagnaan nato sin ahad lima bayaun ha kitab al-usul al-thalatha. Abiyaon insyaallah taala pangadjian hikarwa daing halam sin kitab amuin kitab biaktul sinambuk alim Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab niya sibi-sibi sa malaggo inluon niya pagtawagon al-usul al-thalatha. Abiyaon lang si Syekh rahimallahu ta'ala ilam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath wal 'amalu bihinna. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Amuyatin pangajyan hikarwa halam sin kitab al-usul al-thalatha. Inagisin Syekh rahimallahu ta'ala ay ilam rahimakallah. Ingata hati ha pangajya kau ke rahmatan sin Allah. Dan dihay ni piangayon kita nyo doa. Amuin kita nyo namas sa iwan dimong sin kitab niya. Maman kita nyo makasud para sin rahmat sin Allah Ta'ala. In mahuli niya ang pagkita nyo biyaitaan. In angin niya annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Magtantuod lang niya mawajib hakatan muslim usog iwan muslim babae. Inukuman niya wajib sin sabuton niya ini. Hati niya sin inhat sin wajib. Wa ma yusabu fa'ilahu wa yuaqibu tarikahu. Makakawa karayawan, makakawa pahala inuminan kaniya.
iban damikyan magdusain tuminggal kaniya sa binukuman niya wajib. Ising kaya wajiban sila katan muslim usog iban sim babae. Unim mawajib hakatan muslim usog iban sim babae. Law yata'allamu hadhihi al-masail ath-thalath wal amalu bihinna. In mawajib kato tanyo usog muslim iban sin usog babae iban sin muslim babae. In pangadjiun na to hatihun na to into masail ini. Tu masalah, tu pasualan. Mawajib subay na to hatihun. Bukun sadya in mawajib subay na to pangadjiun. Bukun sadya in mawajib kato tanyo ini mangadjihay ni. Bat malainkan law niya wala amalu bihinna. Iban damikyan mawajib daysab in subay siya amalan. Subay siya ang gautaan. Bukun sadya siya hatihun. Bukun saja siya pangadjiun. Into pasualan ini, amuin mawajib kato tanyo. Laung sin mga ulama, amunay nilaw niya into pagtawagon in panagnaanday nga to tauhidul rububiyah. Ini karuan niya tauhidul uluhiyah. Ini katuray nga to ini. Amuin pagmarayaw iban pagmangi ha sila amuin dukaing agama. Al-wala wal bara. Impanagnaan mawajib hati unsing kita nyo. Law niya anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula. Anna Allah khalaqana. Mattantud law niya Allah Ta'ala piyapanjari niya kita nyo. Manusia, iwan pasindukay manusia, iwan pasindukay dahing manusia, biya na si malaikat, sin jin, sin kahayup-hayupan, ingkatan piya panjari ini, wayroon nagpapanjari kanya ba't malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil tauhidul rububiyah. In Allah subhanahu wa ta'ala siya nagpapanjari katutan nyo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. In Allah subhanahu wa ta'ala siya nagpapanjari hawang sa jin iban bang sa manusia. Subay na tuyat to hatihun. Subay na tuyat to ingatun. Di manjari maawam in muslim hapal kalain. Subay na to kahatihan. In Allah subhanahu wa ta'ala siya nagpapanjari katutan. Warazaqana. Iban damikyan rijikian niya kita nyo. Ini dalil matampal. Sinin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon niya kita nyo piyasaran. Bukun niya kita piyapanjari, ubus binin na kita rin dihadunya. Wat malainkan, ubus niya kita piyapanjari, rijikian niya kita. In Allah subhanahu wa ta'ala, siyain magrijiki hakatan manusia. Iban pasindukain dengan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala magrijiki kanila. Walam yatrukna hamala. In Allah subhanahu wa ta'ala piyapanjari niya kita, rijikian niya kita. Walam yatrukna hamala. Iban wayroon niya kita niyo piyasaran. Wayroon in Allah ta'ala nagpapanjari katutan niyo. Ubus rijikian niya kita niyo. Ubus ang pakita niyo piyasaran. Maghinang sin uno-uno kabayan sin kita nyo rin niya dunya. Huwag kita nyo piyasaran. Intanda sinin Allah Ta'ala, wayroon niya kita nyo piyasaran. Bal arsala ilayna rasula. Ba't malaingkan nagpara siya marikatu tanyo rasul. Nagparain Allah subhanahu wa ta'ala rasul. Amunay nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Uno yung rasul ini. In rasul ini, amunay ni magpatarang kato tanyo sin agama. Amunay ni magpabuntol kato tanyo sin kabuhi tanyo rin di hadunya labi awla kabuhi na to adlaw akhirah. Amunay ni in rasul mamay ta ikato tanyo bang uni maksud sin kita nyo may ta kita piyapanjari maripadunya. Amunay ni in rasul mamay ta ikato tanyo bang uning kabayan sin Allah Ta'ala puas niya kita nyo piyapanjari. Amunay ni in rasul mangda akikato tanyo pahinang marayaw. Iban manglangi kato tanyo pahinang mangi. Amunay ni in rasul manghinduk kato tanyo sin karayawan. Iban manglangi kato tanyo sin kangian.
amunay nin manghi mamaytay katuk tanyo. Sinaw nin sulha tumbas sa mga sila bariman din di hadunya ini. Iban damikyan aw nin narka. Paghulaan sin mga sila, simusulang hakabayan sin Allah Ta'ala. Iban hakabayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuyatin Allah subhanahu wa ta'ala. Uus na kita nyo piyapanjari, rijikian niya kita nyo, ampan niya kita nyo piyarahan Rasul. Unuin Rasul ini, faman ata'ahu dakhala jannah, wa man asahu dakhala nar. Isiu-siuin magtaat para Rasul piyarasin Allah Ta'ala, makasuod siya parang sinsulga. Isiu-siu isab, insumulang, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, makasuod siya parang sinarka. Hangkan na lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, law niya kullu ummatin yadkhuluna al-jannah. In katan lang niya ummat kumakasud parang sinsulga. Illa man abah. Amura hindi makasud parang sinsulga in sila mahukaw. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Law si mga kasahabatan hisiwin mahukaw, sumud parang sinsulga ya Rasulullah. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba. Isiyo-siyo lang niya nagtaat kaku, makasud siya parang sinsulga. Isiyo-siyo insimulang kaku, matantud, di siya mabaya sumud parang sinsulga. Hangkan na malunghay in magsud parang sinsulga. Magtaat ko para Rasul, at inahinang umin pardaakan niya, iban layuan mo inliangan niya, makasud ko parang sinsulga. Kamit ka ni magsud parang sinarka malunghay raysab. Sulangon mo sadyain kawayan sin Rasul, biyaitaan niya nakaw, di nakaw tuod mabaya sumud parang sinsulga, bang kaw di mabaya sumud parang sinsulga, wayun paghulaan mo duay, bat malain ka na finarka jahannam. Indalil, sinin Allah subhanahu wa ta'ala nagpara Rasul, kato tayo, sarta magparuntungan kita nyo bang kita nyo nagtaat ha Rasul, sallallahu alaihi wasallam, iban majul jana kita nyo bang kita nyo sumulang ha Rasul, piara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin Allah ta'ala suratul Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Matantud lang niya nagpara na kami kaniyo Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaksi kaniyo, mamaytay kaniyo sing kasabunnalan, iban manglangi kaniyo sing kabatilan. Kama arsalna ila Fir'auna rasula. Biaday sablong niya sing pagpara na maun kan Fir'aun Rasul. Hati niya bukun sadyan piarahan sin Allah Ta'ala Rasul bangsa Quraish. Bukul sadyang piarahan sin Allah Ta'ala Rasul sila bangsa Arab. Bukul sadyang piarahan sin Allah Ta'ala Rasul amuhin ummat huling zaman ini. Bat malainkan sampai ummat na kauna piarahan sin Allah Ta'ala Rasul. Biya na sin pagpara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala harap matukan Fir'aun Rasul di Musa alaihi salatu wassalam. Unin hilang ni Fir'aun ka Musa. Hawak tuman siya piaraan sin Allah Ta'ala Rasul. Law sin Allah Ta'ala faasa Fir'aunur Rasula. Simulang ni Fir'aun hapang hindo sin Rasul, hapang hindo ni Musa alaihi salatu wassalam. Faakhadnahu akhzan wabila. Kiawa namo siya raw sin Allah Ta'ala sin sangi ni pagkawa. Siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun. Hawak tuman nagpasap lagi Musa alaihi salatu wassalam sin agama Islam, sin pagtauhid, nang langi hapag syirik, sampai biyuno niya Musa alaihi salatu wassalam. Sampai yapas nila Musa alaihi salatu wassalam karena maksud patayon nila. Doon man Musa alaihi salatu wassalam, haygad sindakat, wayroon na kapawian niya, wayroon na katangkisan niya, dihilan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'jiza. Yukab sin Allah ta'ala dagat, sampai nakaliw Musa alayhi salatu wassalam, pahan sipak daga, pahan sipak hula, imuntas denun haragat, na ukap indagat, na hinangdal, kaya labayan Musa alayhi salatu wassalam. Nakaliuman siya, sarta yurul siya sin Fir'aun, iwan sin sundaloy Fir'aun, yurul siya. Doon man sila hagitungan,
bialik sin Allah Ta'ala indarat pakarya sa linya sampai naluk mo si Fir'aun iban sin mga sundalo niya amuin mamuno kan Musa alaihi salatu wassalam. Asabab din dito indalil ini manunjuki in pagtaat ha Rasul mawajib sarta bang hisiu-siuin simulang hapang Hindu hakawayaan sin Rasul piarasin Allah Ta'ala mattantuud majul jana na sila biya sing kajul jana kan Fir'aun alaihi laknatullah. Ini karwa dahil hatuma wajib ingatun sing kita nyo sarta amalan lam ya anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ini karwa niya mattantu din Allah Ta'ala di siya magrida hahi siu-siu in nagsyirik kanya ang sulag una pag-ibadat. In Allah Ta'ala di siya magrida apabila kau 5 waktuhan doa yung pagtuhanan mo. In Allah Ta'ala di siya magrida apabila kau nang lawag doa yung daing hapiapan jari niya pangayuan mo doa. In Allah Ta'ala di siya magrida lumawag kau atawakan matu kau pa mga kubul mangayu barakat. In Allah Ta'ala di siya magrida magtawakkal kau paruwang daing kaniya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala uno-uno tibayhuan amuin hiwutang min pag-ibadat mong paruwang daing kaniya mattantu din Allah Ta'ala di siya magrida. Di magrida in Allah Ta'ala. Intanda niya bang in manusia yabutan sing kamatay. Halang pagsyirik pa Allah Ta'ala wayroon kaampunan niya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. In Allah Ta'ala di niya ampuno na isiusiwin nagsyirik kaniya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Iban ampunon sin Allah Ta'ala yung pardusahan duhaing daing hasyirik. Hahi siu-siuin kabayaan niya ampunon. In Allah Ta'ala di tu siya magrida. Amuin lawakan mo siya limbang pag-ibadatan. Lawakan mo siya limbang pangayuan dua. Lawakan mo siya limbang pagtawakkalan. Lawakan mo siya limbang lasahon biasin paglasa kaniya. In Allah Ta'ala di magrida hamang kakahinang bihat to. Laung sin Syekh rahimahullah Ta'ala la malakun muqarrab. Minsan pa yung kaaunan sinliawag mo limbang yan malaikat masuok patuhan. Malaikat yapanjari sin Allah Ta'ala hihinang nila pardaakan lialayuan nila niyangan. Sila ka malaikatan hindi aksin Allah Ta'ala bangunin pardaakan ang muhadyatin hinangon nila bangunin piyanglangan di sumulang yung malaikat masuk sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril siya in piyagwakilan sin Allah Ta'ala magtukbal sin wahi maun pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aun din ka malaikatan sila in piyagwakilan sin Allah Ta'ala magjawa sin sulka. Aun din kanila piyagwakilan sin Allah Ta'ala magjawa sin narka. Aun din kanila piyagwakilan sin Allah Ta'ala magsulat sin hinang mangi sin kitanyo iban sin hinang marayaw. In malaikat hihinang nilang pardaakan lialayuan nilang liyangan. Asabab din dito masuok sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi sa pabiya na hatin suok nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala di damamaya in Allah Ta'ala hinangon mulimbang in kamalaikatan pag-ibadatan duwa yung dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala nabiyyun mursal iban damit yan di dahi sabi ng Allah Ta'ala magrida amuin hinangon mo in mga sila kanabihan iban si mga sila karasulan pag-ibadatan duwa yung dahil Allah Ta'ala. Di mabayin Allah Ta'ala pangayuan mo barakat pangayuan mo dua in mga sila kanabihan in mga sila karasulan amuin piarasin Allah Ta'ala mari pabang sa manusia. Nabang sa pama in mga sila karasulan iban sin sila kanabihan iban sin mga sila malaikat amuin masuok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin katukbalan wahi di mabaya di magridain Allah Ta'ala hinamun mo sila inilimbang biarin nabha bang inpeg syirikan mo yan bang inliyawag mo yan limbang bukunda siya rasul bukunda siya nabi bukunda siya malaikat bat malainkan in mga sila yan mga kaapuan niyo sadya in mga sila yan kaya kubul sadya ron na kubul nila in mga sila yan kaya tampat sadya ron na tampat nila labi awla tu din Allah Ta'ala di siya mabaya labi awla tu din Allah Ta'ala di siya magrida sin mga kakahinang ini. Sabab maita in Allah Subhanahu wa Ta'ala siya rin mapatut pag-ibadatan. Laung sin Allah Subhanahu wa Ta'ala suratul Jin
wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Mattantu din masajid. In masajid, jama' siya sin masjid. In makna niya lugal at tawakan tempat pagsusujuran. Inyan tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw tuod kamu mangayo. Dua aparugay ng Allah subhanahu wa ta'ala hang sulak unun. Dahil dihay ni, dihay taan kita sin Allah ta'ala. Imma patut da sujuran sin kita nyo amurin Allah ta'ala. Imma patut da pangayuan dua sin kita nyo amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw nangayo dua apa Allah nangayo dua. Paruay ng Allah ta'ala. Iban si mujud kau paruay ng Allah ta'ala. Mattantud wayruun munakiyatunay. Ingka patut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dihagin hawabaran. Sebab dan dito, bangkitan nyo mag-ibadat, suway ito din pag-ibadatan, singkitan nyo, tuput tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, amuinin maksud sin Allah ta'ala, may tak niya kita nyo piya panjari. May tak niya kita nyo piya lahil maripangin lupaan ini, way ruway maksud bat malainkan amunin pag-ibadat. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Way kulong niya piya panjari inbang sa jin, iban sinbang sa manusia, bat malainkan in maksud pagpapanjari kanila, amuna in pag-ibadat. In ibadah, laong ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal-af'ali al-zahir wal-batina. In pag-iyanon laong niya ibadah, siya na'y nalang kumingkatan kangan-nganan, amuin kariridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kababayaan niya. Deng naman hahilalaungan, maun pagkakahinang, bang inyat tukyaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibu deng kaunan niya nakatatampal, atawakan nakatatapuk, in pagtawagkan niya ibadah. In ibadat mga tayo manghud na mga agama Islam, in inipardaakan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Pardaakan deng Allah ta'ala. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a. Pag-ibadat kamu pa Allah Ta'ala, iban ayaw kamu tuod magsyirik kanyang sulak unun. Dan dihay ni piyagpagad sin Allah Ta'ala. In pardaakan niya maun papag-ibadat, iban panglangin niya maun papag-syirik. May taas siya ng daak, uusang pasap siya ng lang. Karena, bangkaw nag-ibadat na patuhan, nag-ibadat na kaw pa Allah Ta'ala, nanawid na kaw, bang muri da tinggalan, bang muri da aniban, ingka kahinang syirik, mabaktal din amal ibadatmu. Mabaktal na inamal ibadatmu. Kaya baita sin Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilayka, wa ilal ladhina min qablika, lain asyrakta layahbatanna amaluka, walatakunanna minal khasirin. Mattantud nagwahi namon kaymo, iban nagwahi reisa mga sila ummat na kaon rin kayo. Nagpaturon ng Allah Ta'ala wahi kanila. Lain asyrakta bang ka magsyirik ya Muhammad, layahbatanna amaluka. Mabatarin amal ibadat mo. Wala takunanna minal khasirin. Iban makalamod ka rin ang mga taon nalulugi. Dahil di ayat ini, biyaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala. Iban biyaitaan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kakahinang syirik, in siya ini mamatali, in siya ini mamasawi, sin amal ibadat, sin manusia. Sebab din dito ng Allah Ta'ala diyak niya kita nyo mag-ibadat, iban liyang niya kita nyo mag-syirik, hasupaya matay main amal ibadat sin kita nyo, hasupayin amal ibadat sin kita nyo, di mapasaw, hasupaya di kita nyo maglawag sin amal ibadat sin kita nyo rin dito adlaw akhirah. Sebab din dito bang mubasaw ng Quranul Karim, dahil panagnan na suratul Fatiha, maun pa suratul Baqarah, in panagnaan kawakan mo pardakan dahil Allah Ta'ala amon yung pag-ibadat. Suratul Fatiha, basahon mo sambay pa suratul Baqarah, Alif Lam Mim, dahil dunhaon kawakan min panagnaan di akan laun sin Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ya kamu mga manusia pag-ibadat kamu patuhan nyo. Amin yung panagnaan pardakan halam sin Quran, amo na yung pag-ibadat. Isuin Tuhan pag-ibadatan sin kita nyo. Amo na nasabot tanyo kaina at tauhidur rububiyah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Ya kamu mga manusia pag-ibadat kamu patuhan nyo. Alladhi khalaqakum. Amuin Tuhan nagpapanjari kanyo. Walladhina min qablikum. Iban siya rin sabin Tuhan nagpapanjari hamang nakauna rin kanyo. Murah-murahan magmabuha kamu la'allakum tattaqun.
langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat timawajib hikarwa. Ini katunya, anna man ata'a ar-rasulah wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah. Langsung Syekh rahimahullah ta'ala, ini katunya, matanto di siyo nagtaat pa Rasul, amuin pirasin Allah ta'ala, sarta nanunggali na nauhid na pa Allah ta'ala, di na madjari kaniya, in magbagay-bagay, maglasalyasahi, hamanga sila mabungsi, hamanga sila marugal, pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban hamanga sila marugal, pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inlasaon singkitan nyo, amuin matan paglasa, amunin mga sila tayo manghutan nyo bariman. Amunin mga sila tayo manghutan nyo Muslim, karena in kita nyo magtayo manghud. Innamal mu'minuna ikhwah, matan tulim bariman magtayo manghud. Adapun indukang agama, insilayan bukong tanyo tayo manghud. Insilayan, di tanyo man jarila sahon, biasin paglasa tanyo, hatay manghud tanyo Muslim. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Di mo lang niya kabakan ha mga kauman, ha mga tumpukan, ha mga manusia, amuin manusia na mamarat siya pa Allah Ta'ala, iban manusia na mamarat siya pa adlaw akhirah, yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Amuin lasahun nila, in mga manusia mabungsi pa Allah Ta'ala, iban mabungsi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu abaahum, minsan pa'y kaamaan nila, aw abnaahum, atawakan kaanakan nila, aw ikhwanahum, atawakan tay manghud nila, aw ashiratahum, atawakan pamili nila. Minsan pabihat tinsuk kanila, di nila man jarila sahun, apabila mga sila ini mabungsi pa Allah Ta'ala, iban mabungsi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Sila layat tunjutang sin Allah subhanahu wa ta'ala papangatayan nilang pag-iman. Wa ayyadahum biruhim min. Iban piyakusog sin Allah ta'ala nyawalihan nila. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sila layat to, yung mga manusia, amuin way limasa. Pa mga manusia mabungsi pa Allah ta'ala. Iban mabungsi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sila nayat tuin piyasud sin Allah Ta'ala palam sin sulwa, amuin sulwa aw daynun sa pahababa niya mag-anun. Khalidina fiha, tumaptap na sila maghula dayn doon. Radiyallahu anhum, waradu'an. Kiyaridaan na sila sin Allah Ta'ala, iban nagrida daysab sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah, amunayat tintumpukan sin Allah Ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Bukun kain tumpukan sin Allah Ta'ala sila ra'y magparuntungan. Dan diha ayat ini, ayatul wala wal bara, beitaan kita sin Allah Ta'ala bang hisuy mapatut talasahun, iban hisuy mapatut takabungsihan. In sila mabungsi pa Allah Ta'ala, iban mabungsi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sila man jarila sahun, sim mga manusia na mamarat siya pa Allah Ta'ala, iban na mamarat sa hadlaw akhir. In ayat ini lang sim mga ulama, timurun hawak tu pagbuno si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahin dito ha Badar, gazwatu Badar, amuin na awin pagbuno, buno sa laggo sin tumpukan sin Muslim, iban sin sila tumpukan sin sila musyrik. Doon ha buno yaon, bukun hat maglawlasin na kapag ato. Sampay magtali anak na kapag ato na kapag buno. Biya na sin inama, way simud pa kami Islam, miyakad siya rin dito Quraysh. Miyakad siya hataw Makkah. In anak simud pa kami Islam, miyakad sab siya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya rin dito hansipakin ama, rin di hansipakin anak. Sampay naon yung pagbuno sin sila. Doon man ha pagbunuan, pagka in anak niya simud pa kami Islam, kerugalan nin anak niya. Sampay roon man ha pagbunuan niliyawag niya anak niya, karena mabaya niya bunuan. Damit kya nin anak. Sabab sinuay simud pa kami Islam in ama niya. Sabab si mabung si pa Allah Ta'ala,
Marugal para Rasul sallallahu alaihi wasallam in ama niya. Wairuun niya piya labi hi ama niya. Dahil hapaglasa niya halabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyagbukan ni Nabi Muhammad. Sampai giapian niya rin hapagbunuan. Doon man sila hapagbunuan. Sampai nagbakseban sin ama niya. Sampai nagbakseban sin ama niya. Sampai nawapat hi ama niya. Siya in nakabuno kan ama niya. Dan dihay ni timurunin ayat ini. Timurunin ayat. Sinallah subhanahu wa ta'ala di mukabakan hamba nga sila bariman, hamba nga sila namamarad sa paadlaw akhirah, in pabiddaon nila, in paglasa nila, palabihon nila in paglasa nila, hama nga manusia, mabungsi pa Allah ta'ala, iban mabungsi para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dihay ni mga tay manghud na muha kami Islam, in mapatutla sa singkitan yung amo in mga sila malasa pa Allah ta'ala, iban malasa para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun in mga sila mabungsi pa Allah ta'ala, iban mabungsi para Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sila manjari, di sila mapatutla sa singkitan nyo, biasin pagla sa singkitan nyo, hatay manghudta nyo bariman. In sumuno pangadyan ng sin Sheikh rahimahullah ta'ala, ang kitab ni Al-Usul Al-Thalatha, اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبدوا الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Langsung si Syekh rahimahullah ta'ala, ay ilam arsyadaka Allah, ingata ya kau piapuntul sin Allah subhanahu wa ta'ala ang gaw takbaran mo magtaat mattukan. Annal hanifiyya millata Ibrahim, mattan tudlaw niya in hanifiyah, amunin agam Ibrahim. Unin pagyanon hanifiyah. In hanifiyah, amuin umanib tumay ko dakakahinang syirik, sarta hum umaluk, maun papagtauhid pa Allah ta'ala. Amu yat tinagam Ibrahim. Biya nasin kiyawait asin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sipat sin Allah ta'ala kan Ibrahim alayhi salatu wassalam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Upat sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam biyait asinallahu ta'ala dalam sin Quran. Laung ya inna Ibrahima kana ummatan. Amay timparagnan sifat Ibrahim ummatan. Matan tu di Ibrahim in kaunan niya ummatan. Imma na sin ummah qudwatun ilal khair. Suntuan pahinang marayo. Imaman. Arugay mana in siya suntuan. Arugay mana in siya nakura. In Ibrahim alayhi salatu wassalam, suntuan siya pahinang marayo. Ummatan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ini karaw sifatnya qanitan lillah. In kunut mataw di makna niya. Dahil hama na sing kunut at doa. Pagpangayo doa. Biya na sing kunut witir. Dahil hama na sing kunut tulul qiyam. Hamuin sambahayang mahaba, sambahayang tahajjud. Dahil hama na sing kunut, biya na sinday diha ayat ini hasifat Ibrahim qanitan lillah. Hati niya tap-tap in pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Bukun in pag-ibadat niya, mag-ibadat adlawin niya kung sumdi na. Hakun isari na. Subay niya isa baruwang adlaw yat tombang ibadat. Ibrahim a.s. mang siya mag-ibadat continuous na. Sabi malaka pa Allah Ta'ala, minsan tiyo-tiyo ibadat mo, maman siya continuous, di siya magbugto-bugto. Amayat imahal ka. In Ibrahim a.s. amayat inikaro sipat niya. Inikatu sipat niya hanifan. In hanifan, imatay ko dakakahin ng syirik sa harta nanawhid pa Allah Ta'ala. Inikaw pat sipat niya walam yakun minal musyrikin, bukunin kaunan nireng mga tao magsisyirik. Narindihay ni biyaitaan kita niyo. Mattantud Ibrahim in akamanya hanifiyah.
agama mangdaki papagtauhid iban manglangi hakakahinang syirik. Ubusan pa na siyugpatan. Tanda sinin agama Ibrahim alayhi salatu wassalam hanifiyah. An ta'budullaha wahdahu mukhlisan lahu ad-din. In agama pang Hindu Ibrahim amunin agama mangdaki papag-ibadat pakatunggal sin Allah Ta'ala. Mukhlisan lahu ad-din sarta tulus ikhlas mag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyatin agama sin sila kanabihan. Amuyatin agama sin sila karasulan mangdaaki pagtauhid pa Allah Ta'ala iban manglangi huminang sing kakahinang syirik. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Hasabab sin ibadat yaun naraak sin Allah Ta'ala yung katan manusia. Naraak sin Allah Ta'ala yung katan manusia mag-ibadat. Bukun sadyan dia aksin Allah Ta'ala beriman. Bukun sadyan dia aksin Allah Ta'ala muslim. Ba't malainkan katan manusia? Biya na simparman sin Allah Ta'ala suratul Baqarah. Nasabot na to kaina. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ya kamu mga manusia, pag-ibadat kamu patuhan niyo. Dan di ayat ini matarang katutan nyo india aksin Allah Ta'ala mag-ibadat amuna inkatan manusia. Wa khalaqahum laha. Demikian piapan jari sin Allah Ta'ala manusia. Wahirun bukai maksud bat malainkan amunin pag-ibadat. Angkan kita piapan jari sin Tuhan supaya kita mag-ibadat. In dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wai ku piapan jari in bangsa jin iban bangsa manusia. Bat malainkan in maksud pagpapanjari kanila supaya sila makapag-ibadat. Wa makna ya'budun yuwahidun. In makna lang ni sin ya'budun amuin piapan jarin bangsa jin iban bangsa manusia apa supaya mag-ibadat. Impagyaron ibadat din di amunin pagtauhid. Hati niya wairun ku piapan jariin bangsa jin iban wairun ku resa piapan jariin bangsa manusia. Bat malainkan in maksud pagpapan jari kanila supaya sadya sila manauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ni manusia nanauhid pa Allah ta'ala kaya tunay nila in maksud pagpapan jari sin Allah ta'ala kanila. Ada po ni manusia nagsyirik limawag pa sila pag-ibadatan duwang deng Allah ta'ala wairun nila kaya tunay in maksud pagpapanjari kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya kita niyo na may tayo siya hamok sahaba hi Mu'adh ibn Jabal. Laong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi laong hi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu kuntu radifan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ala himar. In kaunan ko lang niya imaan kas ako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hataas sin himar. Faqala li in agin niya lang niya kaya ko ya Mu'adh atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Ya Mu'adh kaingatan mo kalong in hak sin Allah Ta'ala haipon niya iban bang uno sabin hak sin ipon nun hatuhan niya. In agi kulong niya qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. In agi kulong niya Allahu iban sin rasul niya labi makaingat. Laong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Mu'adh ibn Jabal fa inna haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. In hak long niya sin Allah Ta'ala rainun haipon niya subay turin ipon niya pag-ibadatan siya. Subay turin ipon mag-ibadat pa Allah Ta'ala iban subay turin ipon di magsyirik pa Allah Ta'ala sulat unun. Na bangin ipon ini bangin kita nyo ini nag-ibadat pa Allah Ta'ala nanauhid kita nyo pa Allah Ta'ala sarata wairun kita nyo himinang singkakahinang syirik wairun pagduar wakia tunay tanyo inhak sin Allah Ta'ala rendikan tanyo. Ang pasabiyaitan sa sinabi Muhammad bang uno sabin hak tanyo rito Allah Ta'ala bang natukya tunay na inhak sin Allah Ta'ala rendikan takatu tanyo uno'y sabin hak tanyo rito Allah Ta'ala. Lang sinabi Muhammad fa inna haqqul ibad ala Allah an la yu'adzaba man la yushriku bihi syai'an. Matantunin hak sin ipon dito Allah Ta'ala amuin hitunay sin Allah Ta'ala katuk tanyo in di siksaon sin Allah Ta'ala ipon niya apabila in kaunan sin ipon niya di magsyirik kaniya hang sulak unun. Dan di ayat dan di hadis ini piatarang sin Allah Ta'ala
imma nga sila ahlut tauhid, imma nga sila nananawhid pa Allah Ta'ala, iban ima ani baka kahinang syirik. Dahil nga haksing kita nyo, ito na sin Allah Ta'ala, hindi niya kita nyo siksaon, halam sinafinan ganyan. Yung pagsiksa dahil di hay ni, lang si mga ulama na bahagi siya nagdua. Sabab, awan dahil nga mga manusia, yung kahalan si manusia, tungod sin pagsud palang sin sulka, na bahagi siya nagdua. Yung panagdan bahagian, sumud sadya sila palang sin sulka, hari na sila lumabay siksa. Isu yung mga manusia bihat to. Amoy mga manusia, sampurna in panawhid pa Allah Ta'ala, makasud sila palang sin sulka, bigay rin hisab, wala azab. Isu yung sampurna panawhid. Amoy mga manusia, wayron nagsyirik pa Allah Ta'ala, sulagunon. Sarata wayron sila himinang sindu sa maksiyat pa Allah Ta'ala. Iban wayron sila himinang sing kakahinang bago haakam. Wayron sila himinang sing kakahinang bida. Habihat to kahalan sampurna yung panawhid nila. Sumud sila manuy tuyan parang sin surga. Hari na bistahunin amal ibadat nila. Iban hari na sila siksa unhalam sin afirar ka jahannam. Inyan kaya baita day sa kitabut tauhid ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Habab law niya man haqqaqat tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Amoy at tuin mga manusia, ini karwa bahagian si manusia makasud palam sin sulka. Sabing katan bariman, ingkatan nananawid makasud palam sin sulka. Sa aun dayng ha mga tao, minsan sila makasud palam sin sulka, hasabab sin maksiyat, hasabab sin dosa na hinang nila, humapit na sila siksaon, halam sin afinarka jahannam. Uwasan pa niya siya butten dihay ni. Siyabot niya sa lago dia akan iban ang paniyay sab siyabot in sa lago liangan. In agisin Syekh rahimahullah ta'ala wa a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid. In sa lago na pardaakan sin Allah ta'ala amunin pagtauhid. Mataw din pardaakan. Diak kita magsambahayang, diak kita magpuasa, diak kita huminang marayaw. Mataw din pardaakan sin Allah ta'ala. Sain sa lago na pardakan amuning pagtauhid. Uning pagyanong tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah. In hati sin tauhid, siya na tunggalon ng Allah Ta'ala pag-ibadatan. Bimakna bang wayrun tiyunggalin Allah Ta'ala pag-ibadatan, wayrun pakaw nakapanawhid kani. Wa azam ma naha anhu asyirk. Iban in sa lago na liangan sin Allah Ta'ala amo na in pagsyirik. Mataw din liangan impipiyang langan sin Tuhan. Liang kita magzina. Liang kita mag-inom alak. Liang kita magpatay tao. Liang kita magzina. Mataw din piyang langan sin Allah Ta'ala. Sa in sa lago na ring hapiyang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na in kakahinang syirik. Sababing kakahinang syirik, wayron kaampunan nin, tanda si malagbo siya. Sabing kakahinang syirik, bang kau yabutan sin kamatay halam pagsyirik, tumaptap kau halam sinafinar ka jahannam maghula, di tud kau makawa day dito. Sabang kau yabutan sin kamatay halam pagsyirik, wayroon kaampunan mo. Dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala, in dalil niya, dalil sin in ibadat, sa lagu-lagu dia akan iban in syirik, sa lagu liangan, lang sin Allah Ta'ala suratun Nisa, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Pag-ibadat kamu po Allah Ta'ala, iban ayaw tud kamu magsyirik hang sulag uno-uno. Tub-tub na rin di pangadyan singkitan nyo murah-murahan magmumpaat rin di hadunya nabi awla na haddaw akhirah. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ito na yung mungkin nasihat sa guru tayo. So, insyaAllah subhanahu wa ta'ala makumpaat in ilmu kaya saw niya kato hindi. So insyaAllah subhanahu wa ta'ala itukbal na balikan niya in may magkhatam. Alhamdulillah. Murah-murahan in pangadyan sing kita nyo tinya magkawat kita nyo ilmu maniut-tiyo dengan kitab al-usul salasa. Murah-murahan tumaktaf in pagpangadji sing kita nyo rin di ha nidawul Islam dan di naman pa sambuangan
iban pawa niya pagkawaan hula amuin makahati sin bahasa piyag ini tukbal sin mga kaguruhan lang di kapag nakuraan sin ini kaguruhan magpasaplag sin aga marin di Hanidawul Islam Sheikh Zakaria Muhammad murah-murahan papagbarakatun sin Allah Ta'ala in kabuhi niya hindi hadunya labi awlahad daw akhirah iban ganapan sin Allah Ta'ala in rizki niya rizki halal mausal magpasaplag sin aga Islam murah-murahan ini magmumpaat katutan yung hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.